Siyababusisa bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Icawa le yomhla ka-19 kuJulayi eyeshumi elinesithandathu icawa yenyanga. Inkonzo yethu iyaqhubeka encwadini yokuthandaza ephepheni 104. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Makubongwe uThixo uyise unyana nomoya ongcwele. Malibongwe igama lakhe ngoku nangonaphakade. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekuchileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula ingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumulela ngomoya wakho oyingcwele, size sithandane ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. Lithembekile ilizwi elilifanelwe ukwamkelwa konke, elilokuba uKristu weza emhlabeni ukuba asindise aboni. Masivume izono zethu. Thixo ongamandla onke, bawo wethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sibonile ngetyala elilethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangakho esithe asakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha, kuzukiswe igama lakho.
uThixo ongamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso makabe nenceba kuni anixolele izono zenu anikhulule kuzo aniqinisa nomeleze kuko konke okulungileyo anigcine bomini omungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze. Nkosi yezulu nomhlaba uthumele umoya wakho ingcwele ukuba abe impilo namandla ebandleni lakho. Tshala ezinhliziyweni zethu imbewu yomsa ukuze sithele izithelo zikamoya ngoJesu Kristu inkosi yethu ophila ebusa nawe nomoya ingcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Ndiyakuphakanyiswa ezinhlangeni, ndiyakuphakanyiswa ehlabathini. Indumiso 46:10. Mangibingelele kubazalwane ekuseni ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Amen. Namhlanje sibheka indaba yomfanekiso womhlwayeli, umfanekiso wembewu enhle nokhula. Lapha uJesu ukhuluma le ndaba uzama ukukhanyisa indaba yombuso wezulu, indaba yesikhathi sokugcina. Uthi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe, kepha abantu besalele kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka. Kwathi kuba likhule ikhabe kuthele izithelo khona kwabonakala nokhula. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi, Nkosi, awuhlwayelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilitholephi ukhula na? Wathi kuzo, lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye kulibutha na? Kodwa wathi cha, funa nithi nxa nibutha ukhula nisiphule amabele kanye nalo. Yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Uthi ke base ichaza ngoba abafundi bakhe buya sengathi abayizwisisanga kahle esayibeka indaba kanje. Bambizele eceleni ngantambama base bebuza ukuthi bacela ukuthi abachazele le ndaba. Wayeseyichaza ngokuthi ohlwanyela imbewu indodana yomuntu, insimu yizwe, imbewu enhle yiba abantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Now uma sibheka kulo mhlaba esiphila kuwona njengamanje, awubiza ngensimu uJesu kule ndaba noma kulo mfanekiso. Siyabona izinto ezinhle nezimbi zenzeka, to the point ukuthi cishe izinto ezimbi sekungathi thi izona ezidlule ezinhle. Now sesiphila phakathi kwengcindezi yenzondo, siphila phakathi kwengcindezi yobugebengu, siphile phakathi kwengcindezi yokuphofu, ububha budlangile phandle la. Bese kuba khona le edlangile ke kulezi insuku ukuhlukumeza ngobulili. Siyabona la abantu besifazane mehla namalanga komabona kude bethu kubikwa amacala left, right and center. Siyabona izingane ezihlukunyezwa ngeindlela ezihlukene. Okubuhlungu ke ebantwaneni kulezi insuku ukuthi abagcini ngokuhlukunyezwa lapha ngaphandle, bagcina beze behlukunyezwa nasemakhaya. Khona emakhaya bagcina sebehlukunyezwa nabazali babo. Bese kuzothi uthola ukuthi abantu besifazane bayafa, uthi mawulandela ukuthi ubefelani asikho nesizathu esitheni. Kodwa sigcina sifuna emhlabeni ukuthi kanti inkosi isonyeni.
umuntu wesifazane kanti uboneni ngalesi sikhathi. Abanye baphila ngokusaba, bahlele emizini yabo, akayazi imali yakhe ayiholile ukuthi ishonephi ngoba akakwazi ukuyisebenzisa. Akakwazi, akanazwi la ekhaya. Kanjalo futhi akakwazi nokuphuma. Uthola ukuthi indlela yokuphuma esele kuyena ukuthi ave. I-stress, i-depression ekhona la ngaphandle, especially kubantu besifazane iyamangalisa. Ngiyathanda-ke ukubakhulumela labo abahlukumezekayo nabahlukumezekile ukuthi bafowethu kulabo abayingxenye yokuhlukumeza abantu besifazane nezingane, hayi asiyeke. Mhlawumbe ungazi ukuthi kubaphatha kanjani, ethi ngibakhulumele. Kubuhlungu ngale ndlela engachazeki. Kunzima ukuphila phakathi kwale ngcindezi ngendlela engachazeki. Hands off bakithi, akuphele. Bongathi-ke namhlanje makunje masubheka phambi kwakho mhlawumbe bese ucabanga ukuthi hayi noNkulunkulu kusho ukuthi usesiyekele. Kodwa akakaze akwazi ukusiyekela ngoba thina uthe uJesu singabakhe. Uthi asizoni ingcebo, uthi singabahlobo bakhe. Therefore masingabahlobo bakhe kusho ukuthi siseduzane naye. Noma yena useduzane nathi, noma yena uyafuna ukuba seduzane nathi thina sisukile kuyena. Singabahlobo, let's claim the title yokuba abahlobo bakaJesu ngokusondelana naye. Uyasimema kuMateyu 11 athi zanini kimi nina nonke nikhathelene nisindwayo, mina ngizawumphumuza. Azathi bekani ijokwe lami phezu kwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo. Ngiyalibuka-ke ijoka usuzibeke kulona, usubeke likaJesu ebeke lakhe la ukuthi ngempela umthwalo esibuka sibona phakathi kwawo njengamanje angeke uzufane. Masondele kuJesu, uyasithanda. Masondele kuJesu ongumsindisi wethu. Sinomhlobo ongasilahli noma sekwenze njani. Umhlobo waziyo ukuthi kunjani ukunikelwa umuntu omthandayo nomkhonzile ezitheni. Ngoba uJudas wamnikela engumfundi wakhe. Uyazi ukuthi kunjani ubuhlungu bokuhanjelwa umuntu omthandayo. Lithi iBhayibheli uthe mayifika ethuneni likaLazaro walila. Ngoba umndeni kaLazaro uMary noMartha ubebathanda. Kodwa sesizwile konke lokhu, kukhona indawo uApostle Paul angikhuthaza kuyona yokuthi mhlambe masingawasebenzisa lamazwi siyiqinisa siyaphambili angasiza. Uthi lapha encwadini yaseKorinte 2 chapter 4 verses 8 to 10 uthi siyacindezelwa nxa zonke kodwa sinyikinyeki, siyaxakeka kodwa sidibala, siyazingelwa kodwa sidelwa, siwiswa phansi kodwa asibhujiswa. Uthi sithwele njalo ukufa kukaJesu ukuze nokufa kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni yethu. Ake sihambe nalo uJesu, alikho elinye igama esingahamba nalo engaphezu kwamagama onke ngaphandle kwelikaJesu. Ngokwazi ukuthi noma ngabe sesibhuqwa ubuhlungu, noma ngabe sesibhuqwa ukuhlupheka emhlabeni, kepha yena umi eduze kwethu. Mangiqhubeka kule mfanekiso, ngibuka lapha izisebenzi zensimu ziya kumnumzana emva kokubona ukuthi sithema zibheka zabona ukhula. Zambuza imibuzo emithathu. Ngiyathanda-ke sibheke lo wodwa wokugcina. Uthi uthanda ukuba sulubuthe na? Athi mayiphendula athi cha. Funa nxa nibutha ukhula nisiphule amabele kanye nalo. Mangijula le ndaba ngiyabuza uJesu ethi ethi ngaba umlimi ensimini yami.
Ungaba futhi nako ukwazi ukubona ukuthi kunokhula phakathi kwezithombe ezinhle. Kodwa kona umsebenzi wakho ukusipha ukhula. Uthi masibheke lapha kuJames chapter 4 verse 12. Uthi munye ongummisimthetho nomahluleli. Nguyena onamandla okusindisa nokubhubhisa. Sometimes siyayibuka izinto esizibona emhlabeni and judge because kusifanele ngoba singabantu siconclude sithatha amaside senze yonke into. Kodwa namhlanje uJesu uyafuna ukusikhumbuza ukuthi akuyona indawo yakho. Kodwa seshilo kanjalo ukuthi akuyona indawo yakho. Ngoba kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu imicabango yakhe ayifani nethu. Kanjalo nendlela zethu akusona ezakhe. Athi mayisethe akuyona indawo yethu kwahlulele. Aphinda abuya azothi kodwa mina ngizokwenza vele. Nginayo iplan yami. Ngizokukhipha wena sithombo sami esihle ukhululeke nesikhathi sami engishoyo esikhathi sokugcina. Ebese nalo ukhula. Ngizobe sengilukhipha ngithumela ingilosi zami ukuba zilukhiphe ziluqoqe. Ziluphosa emlilweni. Ngakho akusikona ukuthi uma yethu uJesu hang ten I've got this. Ingoba mhlambe ethi yekelela hlala kulobo buhlungu obo. Kodwa uthi ngesikhathi sami ngizokwenza ekumele ngikwenze. Ngesikhathi sami kuyoba khona ukukhala nokugwedla kwamazinyo kulabo abenza okubi. Uthi lapha yakufunda from verse 31 kuyena uMatthew 13. Uthi indodana umuntu iyakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi ziphose eziko lomlilo lapho kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Athi abalungileyo bayakhanya njengelanga ebusweni bukayise. Isikhathi sokugcina siyeza. Uma sifika isikhathi sokugcina uthi uJesu lapha kuMateyu 10 akukho okwenziwe emnyameni ongebuvele. Ngoba mawubheka la abafundi mabembuza ukuthi akatshelanga yini isithombe ezinhle abesethi ngiyazi ukuthi kwenziwe isitha. Futhi ngiyazi ukuthi ukwenze nini ukwenze emnyameni. Kodwa lapha kuMateyu 10 ukuthi konke okusebunyameni kuyakuvela ekukhanyeni. Bazalwane ezimweni zonke ezikhathini zonke esibhekana nazo empilweni yethu masihlale sazi ukuthi uNkulunkulu unathi ezikhathi zonke. Uthi umhlabeleli wasesheshi noma ekhona ezulwini useduze kwethu. Egameni likaNkulunkulu indodana Amen. Siyakholwa kuThixo omnye uyise wongamandla wonke, umdali wezulu nomhlaba nezinto zonke zibonakala nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye uYesu Kristu okuphela konyana kaThixo owazalwa nguyise kwasephakadeni. uThixo vela kuThixo ukhanyiso luvela kolukhanyiso. uThixo wenene ovela kuThixo wenene owazalwa engadalwanga emunye noyise sonke
izinto zenziwe ngaye ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini ngamandla kaMoya Oyingcwele wazalwa intombi uMaria wabankuntu ngenxa yethu bathona enqolezweni ngemihla kaPontiyo Pilato wefa ubunzima wafa wangcwatywa ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo wenyukela ezulwini uhleli ngasekunene kukayise obuye seqaqaleni esakugweba abahleliyo nabafileyo ubukumkani bakhe bungasayi kuphela siyakholwa kuMoya Oyingcwele iNkosi uMdlisi wobomi uphuma kuyise nakunyana unqulwa izukisa kunye noyise nonyana wathetha ngabaprofite siyakholwa kwikerike enye engcwele ekatholika yabapostile sivuma ubhaptizo olunye lokuxolelwa kwesono sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakadelisayo. Amen. Page 112 umthandazo B. Thixo ongamandla onke bawowethu osezulwini usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike ekatholika iwazi amandla omoya wakho ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isixaka sakho uVicar General Sibisi uBishop wethu kunye noArchbishop uThabo Makgoba nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalisa uzuko lwakho ukuze zisondezwe kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise siyakuthandaza abo bazama ukusasaza kweendaba zakho ezilungileyo uwakhanyisele ngomoya wonke amaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphilisa. Sithandazela abasemagunyeni ngakumbi uPresident wethu Cyril Ramaphosa ukuze bawuvule ngobulumko nangobulungisa bakhuthaza uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo nikubabalo lwakho lwasezulwini ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfesana yakho bawo yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke ngokukodwa ngentombi esikeleleyo Maria unina kaYesu Kristu inkosi yethu esimkhumbula ngeli xesha nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleza izicaka ezafayo sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo. Kwenze okuba ungcwele ngenxa kaYesu Kristu. Amen.
Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke ngenxa yokulunga kwakho sinesonka sisinikelayo isonka esinikezwe umhlaba nesenziwe izandla zomuntu kuthi esisonka sisonka sobomi. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke ngenxa yokulunga kwakho sinalewayini siyinikelayo esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu futhi le ndebe indebe yosindiso. Sive bawo wasezulwini uze ngezwi lakho nangomoya oyingcwele usikelele ugcwalise esisonka nale wayini khona ukuze naso sibe yisakramente yomzimba negazi enexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu owathakotha isonka nendebe waze wathi eli ngumzimba wami ligazi lami. Zolani ke ngoko nazi ukuba mnandi uThixo. Nkosi thulisa onke amazwi enhlizweni yami ube ngokwakho kuphela. Ngena enhlizweni yami Nkosi Jesu. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Sondelani ke nizokwamukela umzimba Nkosi yethu Jesu Kristu awunikelela nina negazi lakhe anokhisela nina. Mamukeleni ezinhlizweni zenu ngokukholwa bonke. Khasini 128 inkuleko kanye nesibusiso. Ulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla konke uphakade siyakulela ngokusonda kwakho ngezimfihlakalo ezingcwele umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu Yesu Kristu. Nangosigcina ngobabalo lwakho size emzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo obudlelwano obungcwele. Size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngayo Yesu Kristu inkosi yethu ohleliwe lawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngokunaphakade. Amen. Sithandaze kanye sithi bawo ongamandla konke sizinikela kuwe sibe lidini eliphilileyo sikuye uYesu Kristu inkosi yethu. Sithume kulo ihlabathi ngamandla kamoya oyingcwele ukuba siphile sisebenze ukubonga nokuzukisa. Samukele isibusiso uxolo lukaThixo ogqitha konke ukuqonda. Magcine inhliziyo nengqondo zenu nimazi umthanda uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ngamandla wonke uyise unyana nomoya ongcwele ibe phakathi kwenu ihlala ebunani ngonaphakade. Amen. Phumani ke ngoxolo nithande nikhonze inkosi egameni likaKristu. Amen.